Sanibonani bafowethu, ivideo ephelele le ngizochaza kahle ukuthi imali lento uyenza kanjani ukuze sithole imali so vele la sijahile ingakho ke ngithi ivideo ephelele uzoyithola ku-YouTube ngisongiqonde lokho. Bafowethu ngiyakugqugquzela ukuthi mawufika nje la ukuqala wenze into e-right ezokusiza futhi nawe because mina bafowethu ngeke ngikwazi ukuni-attenda nomkhumbulani bafowethu ama-message ama-comments abamaningi, so wena mawuzo-like le video bese uyasubscribe leyo nto iyakusiza wena ukuthi mengidedele enye ivideo kube lula ukuthi uyibone. So ingakho ngengigqugquzela ukuthi before nje ngiqala ivideo like bese uyasubscribe ikhona uzokwazi ukuthi menje ngadedele enye ivideo kube lula kuwena because bafowethu khumbulani abantu baningi kakhulu, baningi, so ukuthi ngingaphendula one by one bafowethu kungayinto engicathu hayi umuntu uphilile kahle akayenze. So ingakho ngithi subscribe bese uyalike before nje wenza okuningi, ngicela ulike le video bese uyasubscribe uphinde futhi ucommente-ke into sokufuna mhlawumbe because ama-comment nginakuwabuka then bese sengisho ukuthi hawu lo ngizomphendula yabo because abanye baba-straight forward. So bafowethu like usubscribe leyo nto iyakusiza kakhulu bafowethu. Uzongitholela islip ne yabo, le slip uzosibhala nje inani lemali oyifunayo la, angithi uyabo sengilibhalile na into ozobe usuyenza. Islip lesi bafowethu islip jade ngisisebenzisile kade ngothenga ngasithola, so islip akukhathalelekile ukuthi isani. Ngithe bafowethu islip la ikhona ngiyasidabula ne bese ususidabulile uphezulu ufakaphi kulokhu njani kusicathulo ongasasebenzisi mhlawumbe angizama ukusithatha sikude kakhulu. Okay, kulokhu njani kwisicathulo ongasisebenzisi yabo, na into ozobe usuyenza uzobe usufaka la phakathi ilokhu njani le slip lesi bese ngithena la uzofaka usawoti ufake nani no cinnamon then bese nayo imali yakho yabo. Bafowethu ngiyagqugquzela ukuthi mawubuka ulike usubscribe lonto ngizole ngigqugquzela then usuyayifaka phakathi yabo. Uthatha uvaselina wakho yabo, uyawuvula uvaselini awugcobe esandleni nje bese usuyenzani, uyawurowundisa la ngesikhathi ugcoba. Isizathu sokuthi senze lokho bafowethu suke senzelani ukuthi ungaphuphi kabi ebusuku, ingakho sike sisebenzise nosawoti futhi suke senzela ukubiza imali lokho abathi ngesingisi phecelezi attract imali. So leyo nto iyasiza kakhulu ukuthi imali ize na into ozobe usuyenza. Uthatha isigubhu sakho lesi asibuke isigubhu then uyazivula uthela amanzi ukuthi 1 2 3 kathathu kuphela. Into ozobe usuyenza usuyathatha-ke la yabo, usuyathatha usukufaka phi, usukufaka la ilokhu njani, uthatha nje uhlwezana oluncane hayi lonke olunye liyasala ulifaka la. Uthathani, uthatha ispirit naso uyasifaka ispirit lesi ukuthi ugundile ekhanda ufake sona. Emva kwaloko na into ozobe usuyenza usukwenzile konke lokho. Ngitholela indwangu emhlophe ngidlala ngaphansi komphethe bafowethu. Ngiyaqhugquzela ukuthi mawubuka ivideo like usubscribe khona amanye amavidiyo uzowabona. Ngithathe indwangu emhlophe ngidlala ngaphansi komphethe uyayibeka lezi zinto. Ungilindela 21 days. Khumbula lento ngesikhathi uyenza njalo ngolesine mawuyocela imali osukuyifisa, khumbula phela uyabuya njalo ngolesine. Ufike wenze njani ushiye uwallet wakho ngakusasa kodwa kuseni mawuvuka uyawuthatha uwallet uyosebenzisa na next week mawubuya ufike uyawushiya futhi iphinde kanjalo kuze kube 21 days bafowethu. Bese uwenzani emva kwaloko imali uzobe usuzibonela wena. Mina ngifuna ukukhuluma kakhulu, so ingakho ngike ngisho ukuthi bafowethu into osukuyisho nosukuyifisa uyisho njengoba konjalo. Ngiyacela bafowethu ni-like and subscribe amanye amavidiyo ngisazowadedela. Ngiyacela futhi ukuthi nazi bafowethu ukuthi ku-Instagram ngiyatholakala, ku-TikTok account yami iyahamba kodwa sengivule enye ngikhona yabo. So na Facebook ngikhona, so nje noma ilaphi lo ngifuna khona uyangithola. Kona lokho kuphela bafowethu. Amanye amavidiyo ngisazowadedela nje bafowethu nibe khona. Ama-giveaway ngisazowenza lapha ku-Facebook naku-TikTok. Ku-TikTok khumbulani mawuthi ungifollowile uyangi-inboxa nje nge-account number yakho kuphela, awukwenzi okuningi, uyangi-inboxa kuphela. Mina ngizobe sengikwenzele into e-right. Bafowethu ngiyabonga, angifuni ukuba mude. Ni-like and subscribe amanye amavidiyo ngisazowadedela. Ngiyabonga.